Let's go. Kajing pertep ka pakerke nakaseng VPP upra napenta lasai kasngi. Kajing yalang pen itu pajba kaseng Voice of the People Party kakot sobhai pajba kamta mikino kersan bakinwan sa kajing yalang pen itu pajba yaki kertong MDC jongka Jantia Hill District kaban long lasai kasngi hayong musiang hakapor katwe beje step kino yalam bah kamat juga parti kini don lang kum uba arden balong presiden juga seng unia don rekat hakatei kasni lakar parti pik pajba kino kersan jong kaseng VPP makin wan lasai kasni hayo musiang hakapor kadwe beje step kasni kabapen itu ya baro ki kertong MDC jong kaseng VPP nambeta ke election JHADC Kublai Shibun.